Yeza Nkosi ukuthi mase siphambi kwakho Jehova ingcwele. Angabibikho umuntu ozobopha imithwalo sesemhlanganele sebizwa isifo Nkosi wavala amathuna nyazizwe. Usenze Nkosi basidumise Nkosi inhliziyo ezishende zikuwe. Ngiyacela abantwana beNkosi uba ngqongqoze ezwini. Ngiyacela abanye bethu bangelekelele ngencwadi ehlabelele zokuqala bayithathe njengevesini. Amen. Ifisa abantwana beNkosi uba ngicele kumkhulu weyiboshwa ukuba ukuma kwami phambi kaNkulunkulu kungabi isinembiso kodwa kuthandeke uNkulunkulu ayibonge Nkosi. Hlala nathi Nkosi yethu Bantwana beNkosi abayingcwele basezwini
lo onguqile lapha umntwana nje wamadondo ngiqhamuka ezweni laseMshwathi. Abantu bamakhulunywa ngomshwathi bawukhumbula ezweni lakithi bekukhona umuzi wenkosi eGenyezini. Amen. Izwe lakithi likaNkulunkulu esikulo abantu benkosi uShemba athanda kulo. Ngiyafisa angilekelele uzomfundela incwadi ehlabele zokuqala oyithola amandla. Ayithathe nje evesini. Uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyalwa kwababi, ongemi endleleni yezoni, ongahlali nasenhlanganweni yezigangi. Verse 2. Kanti okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, ozidlayo ngemithetho yakhe ngemini nangobusuku. Verse 3. Yena woba njengomuthi otshaliwe ngasemfuleni yamanzi, uyakuthela izinhlamvu zawo ngesikhathi sawo, amahlamvu awo akayibuna, kothi konke akwenzayo kulunge. Verse 4. Ababi abanjalo, kanti banjengamakhoba wona emuka nomoya. Nkosi kusise baba. Mana zaletha ingcwele simenyiwe inkosi enkulu unyazi lwezulu njengoba uzongena umhlangano omkhulu kaJulayi Nkosi. Lo mhlangano omkhulu wabantu benkosi unesabelelo lapha. Ey'hlabeni zamaZaletha angikhona ukufundela ilizwi lenkosi. Fundani ngamandla abantwana benkosi. Angisasibizi ngenombolo ngoba nikhona iy'nto zalapha. Funda ngamandla baba. Ilizwi lenkosi selifikile phezu kwethu, nathi masamukele ngey'nhliziyo ezimhlophe. Bongani webangani nalezo ziqhamu uJehova inkosi yethu azilethe phezu kwethu. Nithini webantu ngalezo zibusiso esinazo thina nabantwana bethu? Bongani webangani nalezo ziqhamu uJehova inkosi yethu azilethe phezu kwethu. Amen. Ayabonga Nkosi kusise. Mana zaletha ingcwele simi emasangweni okuzongenisa umhlangano omkhulu kaJulayi Nkosi. Lapho wonke umuntu ezosicelela benkosi ukuthi mase singene lapha ngaphakathi ongathi umuntu angasoka indlela yakhe. Noma ubani asoke ulimi lwakhe lokuhamba nje kwakhe. Ngoba benkosi inkomo engadiphi iyahlupha mayisiphathwe ezinye inkomo ngoba ithelela ngamakhizana. Engathi inkosazi nendoda lapha phakathi kwentombi nje. Umuntu mayeza uJulayi uyahamba ngene ediphini maNazaretha. Ngoba uza uNkulunkulu zona ndiyiqhamu lapha ekhaya. Khona abantu abanekata abazobona oyise nonina abaneminyaka abangcwatsha ababona lapha egcikeni. Khona abazathi bephuma lapha fika umuntu iy'nkomo zakhe ezalamawele bathole iy'moto, bathole iy'nto ey'nkulu ngoba bazona ndiyiqhamu lapha phakathi kwalo muzi. Baningi bamenyiwe bayingcosana abakhethiwe. Khona abantu abeza uJulayi ngoba bezobona abangani babo. Nabazobona abantu abaningi. Ngoba imihlangano yonke into esizoyihlala ngoba abantu besizela izwi kuphela lapha ekhaya. Engathi mawusuphakathi kwale ndaba into engaba nkulu kwemahlona kucabanga ikweni ukuthi inkosi malikhulula kanjani kwethu. Likhona nazo. Khona umthandazo othandazwa ukhokho wami.
sendoda engufalazi ugeza negazi imayithandaza laphezulu nakithi izophuma siza kuJulayi ibiza abantwana baye bonke lapha kudala amashida amhlophe wonke umuntu abeke imithwalo yakhe emethambeni kuba sibani lokhu akufanele ngezini lakho ukukhiphe awuwathi uvule imithwalo yakho sonke abantu lokuzisesha amasuku esize uNkulunkulu kodwa kasi sibheke ukuthi izinto zifanele nokuza uNkulunkulu nikhona nalokho usiyalini uNkulunkulu wakho selindana wathi awadinga amacala lapha ekhaya mawuqabene nomunye umuntu lofanele uyeze ukuthi wena ungeze emhlanganweni uzobe khona ukuthule emhlanganweni nikhona nalokho ngoba nalokho seyintando zamayithanda yayifundisa lesona 8 ithi ngathema ngani ezoleni zami nguwe kuphela wemkhululu wami wena wangithanda nalabazalwa ngithenge umbeke entendeni esandla sakho bawushilo ngoba ngithinde ngami ilula ngadaba nguwe namhla ngithanda uNkulunkulu ungikhulule mkhululu wami into yami ilula ngadaba nguwe makela ngoyo asenhlizweni yami angakhulula nguwe ngifisa nabantu abakuphela kwalenkonzo nawe uthandaze umthandaze ngoba kukhulu sizele abantwana ukuthi uNkulunkulu asenge eNazaretha ngaphezu kokubonana kodwa ufuna sibele ngoba abantwana benkosi ngifuna umthishana eNazaretha le ncwadi kade ngiyifunda uzoyifunda noma uhlezi phansi ukuthi umuntu ofuna ukubusiswa umuntu onjani umuntu ofuna ukuphuma lapha phethe umuntu onjani funda le ncwadi ehlale zoqala unjani umuntu ofanele ukubusiswa abantwana benkosi kodwa kufuna abantwana benkosi sonke amaseza abendini sibuka ingoma eyodwa sithi Nicola Male. Sei na frente do ano, eu vou não
ngilapha la ngisebenza khona kwaLoliwe Transnet yashumayela umthetho wamanazareta lapha nasebenza khona. Sayicela sibusiso uNkulunkulu ukuthi thina abasebenzi balapha olwandle siyawufika la ngoJulayi sizocela uNkulunkulu asisele asithatha phezu kwamanzi mawaphendula umsebenzi wokuthola umuntu. Saba ngomsando uNyasi. Ngase ngithatha insizwa bayisizwa abantu benkosi nentombi ezisiwe amanazareta. Ngala sicela phambi koNkulunkulu. Hey sathi masika abantu kwavela kwenza isinangazi ukuthi yini yenzekala. Wavela phuma uNkulunkulu ekuseni kade ukuvuma la amanazareta. Khuluma indaba yoMnyazi amanazareta. Waphuma uNkulunkulu ngena kasithatshela ethempelini kuthiwa vuka nathi.
sola abantwana. Kodwa sicela ushade losala abantwana sithandeke ingane zabafana. Yikho lana. Wamthanda uNkulunkulu njalo manje. Sasina ngaphakathi kwaNkosi. Wamwenzela uNkulunkulu simkhonza unyaka. Asimkhonza ngeqiniso wena. Singafundela duna. Yikho lana wena. Yamwenzela sezimele uNkosi Lusisi. Ngomhla ka-10 uzokukhona la, ngiyezwa Nazareth. Mhla ka-10 kuJulayi. Lezi ngane singabayiphathe ngizobona ngamehla zonke zokhuluma ngaka. Zikhona sizele ngonyaka bathola Nkosi yonke Nkosi. Kumazi ngababa singamukhuluma ngako Nkosi. Nikhona ngani? Ushayela abantu eshumayelile kakhulu bathola Nkosi. Abangahluphe ushayela ngesikhathi sethu Nazareth. Nikhona ngani? Uyabona nje ngapha ushayela emshado wahluphe kakhulu babamkhulu. Abo ama-missionaries twashembe awuvumelekile ukuba ushumayele sonke sabantu la. Bamthuka bethu nje imbuzi bazala kusho zonke izinto. Wasathola indoda yayingesibindi umlayo esidosike umoya kusendoda yakhe. Wathi yabona ukuthi namadoda abantu namagwala ngizomlungu thatha ingeza lithi inkela phekana babamkhulu. Ngikuna ngeke yangakithi eTransfit ngihamba ngitshengisa ithuna likagwamana namanje lapha eTransfit. Wakuba waphela ungaka akholutho. Kodwa ngithina ngabe yonke. Kodwa bayamkhuluma ukuthi phamba ezishele bonke bambuthi sindeni igazi ezophuzela igwala ubuso wavela sumba wamkhulu amnamula khona itshe lapha ngajikela afika yethu wathi ushembe waphanda phansi ehlabathini maNazaretha utheme phansi ushembe wasekhuluma umthombo maNazaretha ngeke amanzi belazi baqala bathebefuna nhloboni lo muntu lapha ushembe afaka isandla wahlikela lapha weyengeza sasandla hlikela lapha ayisekhuluma amanzi aqoqoza uNtwana Nkosi lo mthombo khona manje wakho wamkhulu ngezinqaba zakho amanzi ezolamithi Mama ngiyafika ukutshela umthombo khona Zise zimishin angaweza lokho nakuzolisa mlelizwe Wethu ushembe wafunga Wethu ngicanga lelitshe wathi ngiyabona lelitshe ngizolunisa namhlanje ngizohlala isihlaka bawuhlala abantu bezobhubhiza Ngizofunga ngephele ngikona kulezi Nazareth Umoya ngithi lapha phambi kokuzingezi kunesihlaka esigonitshe sifungo sabamkhulu ungayenza njani nomfana lento bathola Nkosi yanyikini ungabosondela shembe ungashembe umjwayele ngavoti lapha ngakho uzovotela shembe Nazareth uNkulunkulu uzohleze ekhaya nomkakho uxoxe indaba ejulile abeseduze bakho shembe Nazareth manje angazi bathola Nkosi ukuthi yini esingayenza bathi behlangana labantu bemission bathi yabona lo muntu yona into efanele siyenzekile yabona umuntu asimfike simdumaza vele bambamba ushembe bamgayinsini kunejele lapha eyohana vamola bishop bamgayinsini bathi sombona ukuthi emkhulu wakho uzowenza kanjani bamthatha ngafaka bathi wayihlala lo bamayeli sembo zabani bothela zabani ngafana nomuntu nabantu wathi mashaya uthwala semsuku maNazaretha ngalesikhathi esivuka ngaso sithi Nkosi baba kuhlakelela lapha ngaphakathi zithuwe waqala izitha athi waqala belathi uzima basabethuka belungu bagijima ahamba amajalimani mayetha zobuka uyamfika ushembe usebenza wakhomba isigaqa lesi ezivale zonke
bathatha amajamani ayisibophele wrong person. Shembe siyakhipha kulelije. Ututshela usisethu wamkhulu hayi batabami ningangikhiphi phakathi kobusuku ngilindeni kusekuseni. Nikhona uyasho ukuthi bathabele ngaye ususizile vele kuyasho bazobhubha abantu. Wese wamkhulu aphuma neyibosha amaNazaretha wahamba walaphana ngaphandle ehlathini wafuka phansi zami. Abantu wetha wabosha umlilo wacisha ayibonge bawukhula sephosije wathi abami lenda kusekhulu bamsebenze wena basekhona amajamana angifuni ushembe ithi wadabotha abahlali bangibona lenda benije ngikhuluma namhlanje kukhona ithembe lezomshumayeli nemshwadi lapha kithi ayibonge shembe wena lokuzwile ebucayi kodwa shembe asimamele abantu lokusumbona ngoba lenzondo lokuqabana namanga angana yonke le constitution emthetho esiphethe siphethe udaba lensila ehlupha abazali bethu ababehluphane endulo maNazaretha kodwa ngithi senani ithuba manje hamba nawe ufuna inyongo nje ncane legazi hamba uyogeza uthi inkosi ngigeze insila nesisila ukuze mase ngilapha esangweni sesibiza umnikazi wabantu abadala singene nayo insila ikhona maNazaretha Sebenarnya apa maNazaretha? Khona lebhalo emhlabeni samaNazaretha. Esithi ungalaleli ungenzi. Kakhulu ngikhuluma nani ngobaba. Ngoba ukufa kwemizi yamadoda nokufa kwemizi yobaba benu kulezandla zenu madoda. Ushembe akasinekezanga basisole thina. Kodwa uthi ushembe wena ndoda. Oyinhloko endaba uNkulunkulu akunikeza inhliziyo yokufundisa. Iyiphi ndoda namhlanje ethi kade yosakathi inyama. Beke nemali lapha. Mawuhlasa phansi ngaza kubantu abami. Impilo nje uNkulunkulu uthanda ukuthi. Ngeke abantu abakosi ugijimele ukuthi ufuna ukuzokwenza idokotela elihle, kini kungekuhle. Uyabona abakhosikazi nabo bazongifakaza abafundisi. Inkosikazi mayihambela umyeni wayo ihlala ukuthi izeshintshe ukuthi belobomvu. Inkomelela manje ukuthi kuyisindoda yayo. Kodwa izinto sinesibili. Izokhala indoda namadolo ethuziwa. Ethi yaphuma azilashona. Yeah,
eniyenzayo nikonele vintana nelashele nikhona Nazareth uyazi laba abefele ngemali bakho behlangana bebalanisa umuntu engenalutho namhlanje lezi vintana bayikonile bakhokheli awukazi ngokuyisana nabefundisi bemenyiwe ngifika komunye umuzi uhlala inkulu inkomo eyimbili ukwaziwa kwamnandi lakhaya sengiyabuza ubantu wenze umsebenzi uyiqala njalo ngoba nambi inkosana ufaka inyongo yenkomo ongazange uyithenga Nazareth no utate wena wazifaka inyongo kodwa kufanele umbizi yombisa lapha seyimpunduzo sibafuba babamkhulu mina nginamandla kodwa nami utate wethu ongenyukile kwenza ukuthi ngiphenisiso wiba unyanguke ngoba izo kuqinisile wena wabagqoka inyongo zangithenga qinisile thembuzo otentethe udade wenu uzoboshwa ikhona Nazareth kodwa ngibona abakhokhela abantu balenkosi ngiyabona wasokuhamba iyongo ethelele lelapha amasiza wakhamba iyongo ethelele ihlali iyongo eyimbili Nazareth ithetha amala kubo webo kade wena ningaphathekanga ukhangana niyabona uNkulunkulu elisibusiso nje unobethatha nga-25% enganisa kodwa njengoba igciniwe uyabona ushayela amadoda athwele kanzima amakala samaningi azothethwa yini imizizovuka ngani nikhona nto betethelele ngibonile into eniyenzayo nangaphela ngakithi ngolimo uyabona wathi nje alokhetha amakhosana namadoda bamali inkulunkulu zikababa ngifuna wathi ngifaka amaphapheni ndize ekutheni mimi nje kuyiwabuza esiwakhe kunazi kasayena Nazareth iphulpiti kodwa bahlangana intethelelo nomshumayeli uzuma kwavela baphuma ingilingili igolide abantwana benkosi lento kade sibuka lapha abantwana benkosi eswazi shenge somobile hlaba Nazareth muso ukhala udwala kwabashaqima usuyigolide phambi koshele namhlanje asisabele shembo wakhe ngugqiyo lezikhosi kondashiwe uyikhuthela abantwana bakho ushebe kodwa uvele nesifasi phuma unesi phuma uthisha phuma udokotela angingilala ngithethe mngane moto ngifuna nenye wena yini ifunayo ngoba ngizolinda mhlawumbe impahla isihambile shona kacelo lethu uyivalela umlomo nje ukhuluma ney'ngane bafowethu umuntu umselele ufuna babe ngempilini hlangana ingane zakho zokulungisela kodwa umshado afuna wenza kodwa weekend weekend iyabiza kofika insizwa ifuna bangabhodlela abantu nabovu kanti uma uvele ukhuluma nomkhokheli umshado wami uyangena walesithathu ntambama ngoba ngathatha vele kulesine nikhona Nazareth uyofika namathela wahona umshado ungene ntambama walesithathu avuke ekuseni umdaba Nazareth umkhokheli avuke ekuseni athi uvuka naso khamisa athi mayintete nje zimfundise iy'manzi ebese esumanyala ushumayela usumile lapha nikhona Nazareth usuhleka manje ezinye zathi siyelaphuma alazilashuna lashuna namhla usina alesina madoda besingana lapha haya amakhosana akhe bayizole kanti awushadile imali nikhona Nazareth afunakali imakethe afunakali ideko afunakali ilutho aphambi komshumayeli nawe Jesus athi uyabuza umthetho uyamthanda na athi eqede bese umkhokheli nikhona abantu benkosi abafaka ibhande nikhona Nazareth athi yebo Kosima
yayisimeme izintombi ngaphezulu kwekhala intombi waziwaza mntakama. Kuye watabe ngosimama phezu kwekhanda kanje. Yebo. Kosima. It is the
wena uthanda ukholwa ufuna namantombazane wakho wakuwa ikhona manje wesethi ngasambe nawe unenza umsebenzi uzuphendula into zakho ikhola yona lento msebenzi yakho la uzeni intombi kanti ukuqala kongena koNazaretha kulela zona kithi bantwana yalo thola intombi akaphuzwayo yashada especially usethi ubaba namhlanje ngiyakuthuma madodana abe ushumayela lelazi amakholo manje semaningi uzomtshela bashumayela umkakhe basebezophesa kwenda bafuna ukuthi kwakhe indawo esota kuyo ukuze ubaba mkhulu ubomela isimo samabona aphile igama lokuthi sebongani ngoba wafunda lapho nakhona Jehova Nazaretha wasekuphumshumayeli kwabamukhokheli lento ngakaphuzwayo bayazi bangakithi iswa phansi into wazi umqebo wonke bala phezulu kaSayimani makumhlanga thatha abantu kulanda ibhasi kulanda abantu ayayiba lekhathi ifike ibondle kanti unkosikazi khona iphutha ezolenza yabona ke amadoda emakhaya wasebenza begqobela ingodi ayikhonze lihlahla lento kazathi izobibona ukuthi mangifuna ukuthwala amanazareta ngalethe hambe uyodayisa ngesaba ithwale wonke amanazareta azothanda yakhe likhulile wona ngomthola lento ngikhuluma kodwa ngikhuluma ngendlela ezela amanazareta kodwa lokho kukhanya ngempela futhi sokushela amanazareta ngoba wathi usibusiso ithi inkosi kaNkulunkulu namhlanje wena ntombi usiyozala isizwe samanazareta ibonga inkosi lapha njengamadoda abantu benkosi bonke abantu bakangazazi zalo tata manje waphole njengalo abantu ekuzutshwala iphuphi izifi benhlabathi ngoba abamkhulu abashela isibusiso bathi mhla esebahlanganiswa abamkhulu wesande thatha into wathi mazongethwala lelitshe la ekhaya bazangethwala into mangabe beshada nentombi zakhe ekhaya bethatha isifungo wesethi ingane lezana nozula ngumfana wazala ingane umfana umkhulu wami biyazwala egcekeni hambise umvangeli waphula injoba igama la unalo kuphela wesethi namhlanje wena uDr Thebele uzala ingane indini umkhulu ugala nomkhosana zamathatha manje ngoba shayishini le ingane kwaba umdlalo wazala ulevel ingane umangi wazala 8 manje umntwana wabamadoda wafela eThebele manazareti ngifusa abakhulu unawe sekushayela wena kwasaza umdala egula safana kutholakala ingane uzokwenza njani ngoba umkhulu isifuseka sithela lokho ayithathelakala ingane umangco basebenza enkosini la ekhaya basokela umntwana nonkoti manje eshada iminyaka 8 ingane yatholakala nikhona amanazareta uyambuza inkosi la ngithi madoda ngeke ngiyithole ingane ngoba unawo uNazaretha wesidlo ikhona amanazareta bekusweleke ngale manje nginathoka nje bekuyinto ebeyigugu kakhulu kabi wangishima ufuna uNazaretha wesidlo bamthungela wesekuya la usethi ngizokunikeza ingane ithola lengane othi umlapha bese izala uthi anoshaya legceke mase qala umlapha esezosiko emaphamba nkosikazi beyishaya ingane phansi kaNazaretha ithi thana beshawana ngiyothumela abantu basezulwini niyabona igceke leyokhanya ithi manje nganisizele anoyithatha ibomba ndaningetheki imofe nginikeze igama la uthunga wafika lo Nazaretha wesidlo lo nangu lapha amaphela ukuguqela nangu umkhulu ukuguqela wesebenza usowesehamba amaphela ukhulu wesebona lesemhle manazareta bazothatha ngikhanyisa ngayithola aba la iyaxoxa le ndoda yathi mayisizalwa yazala lensizwa niyibona ihambisa umfundisi lebandla yathi mayifika le nkosini ilanga lokhanya esekhona ngoba selisha uNkulunkulu asezulwini wayeselethe igama angikwazi ukuzwa ngale ekhaya ikhona amanazareta weselethe igama wathi namhlanje leli wamnika leli gama wathi usazi baleli gama njengoba esemnikeze niyibonile neze ebusuku ngoba wathi umnyama kutheguqa uyasingo
uyakhiphe futhi uzokwenza njani. Kodwa bathi uma ngabe sekubuya unkosikazi ngizozileka phansi babona igceke lonke likhanya. La khanya igceke baphuma abantu bahalalisa wathewele kwaqalaza kwakuba yini ekhanyisa wakhanya umuzi ngoba qosha phansi nani. Base bona abantu abafaka ethembeleni anti babamzalayo. Nikhona Nazareth. Ufeze isiprophet sokuthi inkosi ilanga ngiyantshontsha wafika mhlawumbe ekhaya. Yathi inkosi ilanga lo muzo okhanya. Nikhona Nazareth. Nawe mhlawumbe ifika bakhanya. Nawe uyazokhanya futhi. Nikhona Nazareth. Ihambele insizwa abantu abasibonini hathi sikumphilisi walesonto Nazareth. Itushaba ikhumuleko. Kodwa abantu benkosi ngizama ukuthi abantu benkosi basilapha uNkulunkulu necebo nathi sengihlala phansi. Leli nto kaNkulunkulu asimadumaza abantu benkosi. Asivuli inhliziyo zethu samamele uNkulunkulu nikhona abantu benkosi. Ngoba besizwe abantu benkosi incebo elakhe ngevinje naNazareth. Yini? Ngevinje. Lezi zinto uNkulunkulu azomnikeza zona uzomnika zona bahambe yogeza insila. Nabi yogeza insila la. Nikhona Nazareth. Ngoba lo udaba esezithina abantu benkosi uzokhipha noma usugubheka kathathu usugubhekane phambi kaNkulunkulu ushende ukubusisa sithi siyaqala sibuzo ukudala. Ingakho lekha umthetho akuvumelekile Nazareth ingagezile lempahla. Ngoba ingilosi mayifika imela phansi enyaweni mayifika iziphunga iyashibile ngishingile. Noma usumdala uzukhathi ngoshisha yakho isiza kuyona kodwa isilelela abantu ukuthi mafika basezi bangenyanga. Nikhona Nazareth. Sikujulayo abantu benkosi sonke nakujulayo. Kodwa uNkulunkulu wathi asisize abantu benkosi. Asenze basigeze insila Nazareth. Ngoba inhliziyo iyashupha khona intombi ezazi izinhle zimbilizwana sengihlala phansi kodwa benkosi. Zizana izinto noma iphuma zemfuleni hamba ndawonye. Noma zokwenza hamba ndawonye. Kanti lapha ngelezo phamiso. La senimbuka leliso. Nentombi yazana bahleka ngayo. Khona ngisho lokho ngihambisana ukuthi ihlobo bamthatha umuntu oyedwa. La isithandela intombi. Baza bathandana bavumelana nabantu. Ngathi le ntombi le naye bathanda leliso. Hawusofanyana. Usayithathele le ndoda nalali ikhanda uzokwenza njani? Wayesefuna amasu, ngabona emhlabeni kukhona abangani lababi abafana nempukane. Mawaya khona basamnikeza ukusheva boni. Khona abantu nje abadala njalo ngathi moya bona bakunikeza icebo lokuthi lo msebenzi ungachithwa kanjani. Bafana nempukane. Nikhona amadaba. Nalento bese ambisela abangani bami. Kunesolo ngithanda kakhulu. Manje sekomeni sibala nambe ngithanda. Bathi bangana into encane kakhulu. Into encane kakhulu. Nikhona amadaba. Lento bazanye isibali lapho sebevule mama bangene lapha bakhona uJohn basho abanyazi ukuthi umuzi. Ukuthi kukhona indle engabula. Nikhona Nazareth. Basasandala lethina abasethanda sami. Ahambe songena nelathini. Ukuze sesihlale phakathi sithokozise. Hayi mina ngempela bahamba bangene ethini esicala abantu bazanye siyithola lapha zamaJamani. Yafika thembu petrol. Yathi ngibona ngezokodwa umoya uphumule. Yathi thembu petrol esibuya. Yaphuthuma kodwa ngesikhathi sesishaya. Mafika esikhala izinjeso nqinqi. Leza langena nelapha iceleza nalokusi. Ajabule abantu. Waqala wasuma bafunda umthandazo. Waza wafela kushoko sena lesena. Wathandaza. Nikhona Mase thandaza basebenza lapha. Hawu, seqala indlela petrol ngena phezulu. Hawu, sala sama yabona ma sibamba umthandazo nje nami izulu uNkulunkulu ngakithi. Hawu
liyani izulu liyani zonke petrol esikhiphumendisi lentokazi yayisilayishithi waqala phakathi samuyezwa nokuthi umlilo usha wathe naye abantu babevela bayishisela lakhululeka washo umlilo wadolobhosi wazisungeza ithini hayi uyamfana ukuthi nethini manje niyashisa wathe naye umlilo uyadlula umi ndaweni umlilo Lashiti ngaphela baba umnotho ikhona into mase leshila kwakithi mawanda kabada nakusha banabezaleni bathabada asikabada bevela kodwa sithi sakwazi abangizwe senyama yabantu bakhona sebethabada lesangasobe wababhe wafika amathanga hlangena shila nje yabophelele kwafuna ubahawezela akazi kwakhulisi wana ukuzibanyana lo unina maniphalisa manidla phela na athi hayi ukudla ngokuthanda hawufanibani hamba lezingane ukwenza ukuthi hayi ngikhathele waqala bona kaphela umzimba kiyo wafiki kwanza bathandaza waphuma bonke bathandaza kwenzela ingcolo nakazasi ayawasokhala sifike namana kayisefika Nazareth amana thafundisiwe uma ubegula buka awamthandazele ngambuza ukuthi nani tethu isho ukuthi kathi nani bizana nomama khona ithi wena ngoba ngile ngizwayiso njalo ngithi ngiyakuphawu ngiyadla vele usamba ngani wami usamba lowashe yimthini khali nibeze ngasikho ithi ngoba ngibona washa ngwabulawa yini ngoba ngiphethe isikhwele sesola ngithanda lakhe elakhe thayina baningi bayingosana abakhethiwe Kosenapho size kuwe nezizwe siphele imphalo usizo nohlupheka noma akho sesobona Nkosi uduma nomningo sabantu phakathi lomhlangano nakho sicela Nkosi kodwa shebe ebhula ngisale Nkosi sikhethe nezizwe sifanele Nkosi ubangakho ana zathengile angihlele ngenzansi ngibuyisele ezwini Nkosi kusengizwini amen lithe izwila sisibini sibuyisele baba umshumayeli uPhewa ohambo yena ozosivalela ngengoma ka 129 Nkosi ayikusiphanga ngohlangana